Dooronbek Sadırbaev. Kulpu. Angeme. Çıgarmany görkem okugan, ündöştürgön Ernest Kıyas. Gün ısıkta utur jol garatıp kempirde uwara kılgız gelbegendikten, murdatan baratabız dep kabar berbesten, bu keşek özüten otpuska alıp ayılga jönöp kaldık. Samolyottan düşörüz menen vaktыбызga avtobus dayar turgan eken, түш oy apırtanda bolduk. Ayılman ketken aradan жылдар ötpödü. Bir yaka seyrek kattaganımdan bizdin uy attın kaşkası sımal, tanımal boydan eken. Tübü tüptölgön, üstü tünükeli zangırgan standartlı üylördün katarında, jüdöp turgan ıymanı ısık jepiregen jertamdın qaranı görüngönde, göңülüm deli örüp ağa jetkençe şaştım. Bирок kalgada ilinip turgan çoң kara kulpu gözge urunganda, bu keşe köz most oyup bir-birimizde karap turup kaldık. Angıça jan jaktap, "Bu kim? Nurlansın baylanayın" degen Altınay enenin önü oldu. İlgerteden beri koşunabız, apamın eň jakyn teňtüşü Altınay eneni doğuşundan jazbay tanıdım. Kanday gülügüçtü jatasız ba apa? Şükürçülük aylanay, şükürçülük. Özün kandaysın? Bala vakıran menen aman esen jürösün be? Beri enkey, betingen öp koyayın. Kanday gelin balam, sen dağı tınç jürösün be? Okşoşkan kakmarlar. Bizde çangar geldi be? Dağı Kudayga şükür, janağı sarı kemperinin gözü var. 3-4 жылda bir gelip durasıňar. Bolbasa taptakır unutmak ekensiňer. Apam görünbeyt da dedim, baybiçenin sözün belip. Apaňdy urup almak bele. Jürgöndür da kuyundap. Emele bakılda ünü çıgıp atkan, uyun arkandagany ketken go. Gelgençe jürgüle bizdikine. Jok, apam gelgençe şerdele otura turalyçy. Apasın görmeyince sanası tımbayt bul kakmarlardın dep. Altınay ene çin dili menen kursant bola söyledi. Bolt duranda. Men üyde kulpulap gelip baldardın bir önüne apaňardy taptırayın. Ananal çaç uçtuğundağı çağırgan açkışların garmalap, üyün bekitkeni jönedi. Bizdin eşikteki çoň kara kulpu gözüme dağ urundu. İlgeri men bir gezimde mınday kulpu biz elemez başka koşnularda da bolboy turgan. Hazır tegi kulpunu karap turup, alda kaçankı bir okuyanı eske düşürdüm. Too etektey adır arasına jagaşkan bizdin çakan ayıldı, apırtan dep koyuşat. Emne üçün antıp atalıp kalgany hazırda maga belgisiz. Men jaş kezimde oşol apırtandagı bılk etken жаңылыk emnegedir eň obolu toprakka oğuna oynap жүрüşkön baldarga uğulup, anan oşolor arkılуу gana başkalarga taraçu. Çağır Abdurrahmandın uyu tuuptur. Madambek ayal menen ajıraşıptır. Uğulcan kempirdin ulu askerden geliptir deyt. Adaylık asa menen Abdurrahman Çolok muştaşa getip, Abdurrahman Çolok urup koydu. İttey güçtü eken. Erteň menen Musany milisi aydap ketkenin gördüňerbi? Uşuğa okşogan ol uttu emes da ar kılmazmındağı akırkı gavarlardı, oşondogu çerdegen kursakların kıska göynөгünün eteginen kıltıytıp göstertip koygonuna karabastan, kolun arkasına alıp gez-gezde çit tükürüp koyup, korsoyup basıp жүрgön gebete geçbirinden birin-biri ajırata algыс, kudum mag okşoş kara torusundan gelgen menin gadalı kurbularım tavışar ele. Askerden kişi kaytkanda, je kino, je artistler gelgende, birö bizde oşentkile debese dağı, şımdın bağılegen türüp alıp, жазында şatırakta da batkak geçip, kurgakçılık jayında tizege jetken toprak maltap, üýme-üý gıdırıp sүйünçülöp çıgar elek. Gündördün birinde, jür, Temek ayıldağı hakimden eski tamına жаңы tuğan girgen atkan imiş. Oşonu görüp geleli dep, Abdurasul entigip jetip geldi. Jür, edireň dep çu koyduk. Jarışıp keletabız. Başka kıştaktan bizdin ayalga göçüp gelgenderdi çoňdor жаңы tuğan deşkendikten, biz da galarda turap oşentip koyabız. Kaçan gelişiptir? Жаңы ele deyt. Kim? Duvana kul. Balası var beken? Bilalbadım. Özüm bilbegendin barın uşul Abdurasuldan surayım. Antken al menden aşı içer ulu. Atamlar uşintip aytışkan. Ana Abdurasul özü da bilet. Kaerden geliptir? Sovetskiyden. Bizdin traktorçılarga mukaylık bolot imiş. Biz gelgende Şatek arabanın jarbынан juk kalgan eken. Hakimdin eski tamının gorosun çetinde jetip toktodik. Vatele bizdin katarыбызга dagı başka balдар koşuluştu. Okçunraqtan qarap turabız. Dalılары dağdaygan, sarı çeykil kişi gileygen taňaktardy jep jeňili götürüp üýge alıp kiret. Agadagı bir ayal biz guraktı bala gömökteşip jüret. Jardamdaşpaýlyby dedi. Bizden görö tetigirek baldardan biri. Jür. Eki bala bizden bölünüp barıp bir taňylçakty жаңыdan götürgöne kalışkanda tam taraptan. Hey, tokto, saga emne gerek degen mukaylıktın koldurgan önü kıldı. Baldar taňylçakty taştap jüberişip, eleňdeşip kaçıp jönöştü. Biz dagı kaçuga gamurup kaldık ele.
Mukaylıktın berkilerin артынан кубаганынан көрүп анткенибиz жок. Аңгыча чоңдор да чогула баштады. Алар бизге окшоп алыстан карап турушпай, жанагы кишиге салам айтып, кол алышып учурашты. Менин атам да келди. Мукайлык экөө мурдатан тааныш экен. Биз да алардын аркасы менен акырындап жакындап отуруп, тамдын алдына толуп кеттик. Кулпу жок, деди Мукайлык, эски тамдын эшигинин кашыгын кармалап. Дүкөнүңөрдө да жок экен. Сизден артык баш кулпу чыкпас бекен, деп атаман сурады. Таң, эмнегедир үйдөн көзгө урунгандай болбоду. Бирок бу жерде кулпунун кереги жок. Ошо кантип болсун, деп чочуп кетти Мукайлык. Бир жакшы кулпу керек. Туугандар, силерден бир жумага артык баш кулпу чыкпайбы? Эч кимден чыкпады. Теги мен эс тартканы бул айылдын эшиктеринде кулпу илинип турганын көрө элек болчумун. Апыртандыктар 2-3 күнгө мейманга бара турса да, үйүн кошуналарына табыштап коюп эле кете берише турган. Бу жерге чоочун киши сейрек каттайт, деди атам. Анан баланчанын үйүнөн бирдеме жоголуптур деген сөздү дегеле уга элекмин. Кулпунун кереги жок. Мукайлык ага көнбөдү. Жаңы тууган менен учурашканы келгендердин баарынан сизден артык баш кулпу чыкпас бекен, деп сурай эле берди. Бизде кулпу барбы, деди атам кечинде. Ия, кулпу деп. Кулпу? Кандай кулпу, деди апам да жакшы түшүнө бербеди. Ой, сен ушу кыргызча сөзгө түшүнбөй калгансың го. Кадимки эле кулпу. Жайлоого көчкөндө таар куржундун ар бир көзүнө олчойгон темир кулпуларды салып коюп, дегеле андайга ынак эмес беле. Ошол кулпуларыңан бирөө жарымы калдыбы, деп жатам. Билбесем, аны эмне кыласың? Апам дагы эле эчтеке түшүнбөдү. Мына бул соо эмес го, деди атам кызуулана түшүп. Кулпу, кадимки эле эшик беките турган кулпуну сурап атам. Эшикти бекитип эмне кыласың? Эй, мына бул кишини көкмей кылат го. Деги бизде кулпу аттуу барбы, ошону айтчы. Кишендин кулпусун мурдагы жылы сарайдан көргөндөй болдум эле. Эми жок болуп калыптыр. Балаң тияк бияка көтөрүп жүрүп жоготса керек, деди апам. Эртеси атам атына минип район тарапка кетип кечке жууп келди. Аттан түшөр замат көмөч казаандай болгон чоң кара кулпуну менин колума карматып, балам, моуну эч кимге көргөзбөй Мукайлыктын эшигинин алдына таштап кел. Өздөрү көрүп калса да көңүлүнө кетип жүрбөсүн, деди. Мен барганда эшигинин алдында эч ким жок экен. Эчтеке көрбөгөн билбеген кишидей болуп басып бардым дагы. Кулпуну этияттап терезенин түбүнө коюп, кайра жөнөй берерде кудум эле мен алып келгендей кулпудай болгон кулпунун 10 чактысы ачкычтары менен жатканын көрдүм. Мына эми биздин үйдө дагы ошондой кулпу кайтарып калыптыр. Аңгыча айланайын, балекет мээлетиңди алайыным келген турбайбы, деп алыстан эле жалынып келаткан апамдын үнү угулду. Апа, бул эмне, дедим эртеси кара кулпуну кармалап. Кулпу, балекетиңди алайын. Кулпу? Эмне үчүн? Эшикти бекитпейинби? Алдыңа кетейин. Эшикти бекитип эмне кыласың? Таң, элдин баары эле ошентишет го. Адыр кулпусу жок, уй калган жок. Койчу балам, карыганда энеңди көкмей кылбай. Бул кадимки кулпу да, деди апам жүзү мостоюнку тартып. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Дорунбек Садырбаев. Көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.